Kaseng United Hinyotrap Movement West KHASI Hills District kalala pan Shna pendapat IT ke Iingsah si kong Sri Devi Basayomot Tiehbah ne kesngi. La IT ushabi ha program balapania the President ke United Hinyotrap Movement uba Moonstar Nongrem ba General Secretary uba Bishar Rekon Tiehbah. Ha balai don ringkat lang President ke UHM Central Body uba Charlie J Rani ba kit khot jong ke Women's Wing. Ikong Sri Devi Basayomot ilapan pawe ke jing songu ke bakraw da ke boong baka ni ke yeng thamai kan ai ke jing da ke jing sngan ya ke Longkmie ke Jong i ya sengolem kumyang ka riu penthe ke ba ngalong ka riu penthe ke marwe ke ba phile isen ai phile ai nga kan ke yeng ke ba Bahar kababet kababiang pi ki seng UHM kublai sibun ya pi ba ublai unang karku ya pi hakalentia kelentiang gejong pi